dararabbi jedha oromoo ko namni mucaa kana beeytan daraan naa qaba daraa naa qaqqaba maatii kooti maallaqa galchi jedheen irratti ergee maatiin koo baay'ee dararaa hamaa keessa jiru waan ta'eef mana buqqa'anii jiru maatii koolee waanuma tokko ta'a jedheen maatii kooti ergee biyya namaa keessatti halkanii guyyaa gubadhee biyaan isaanii bilbilli hin hojjetu neetworkiin na didee baay'ee rakkisaa keessa jiru manuma kiraallee ta'aaf jedheen mucaa kanatti ergee maatii kootii na qaqqabsiisi jedhee akkuma ormi miidhaa jiru innillee na jalaa miidhee maatii koo mana ormaa mana kiraa keessatti baay'ee dararamaa jiru waan nyaatan qabanii waan dhugan qabanii mana buqqa'anii jiru midhaan isaanillee gubatee horii isaanillee gubatee nabsuma isaaniitiif keessaa ba'anii adaraa isiniin jedhee adaraa na qaqqabaa oromoo koo adaraa bakkuma jirutti naa qabaa adaraa halkanii guyyaa biyya namaa keessatti gubadheen boru nu dabartii har'a nu dabartii jennee kanaanuu immoo maatii kooti waanuma tokko illee ta'a jedhee isaanii ergee ta'e inni na kaadde akkuma ormi maatii kiyya dararaa jiru innillee darare maatii koo adaraa oromoo koo na qaqqabaa. Ashama akkam jirtan daawwattoota chaanaalii Urjii Miidiyaa nagaa keessanii nagaa isiniif haa ta'u bakka jirtanitti warri biyya keessaa warri biyya alaa nagaa isiniif haa ta'u jedheen jira har'a akkuma agartanu viidiyoo qabadhee dhufeera viidiyoo kana immoo galmarratti afaan oromoo dhageechaniitu jedhee yaada ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ ተመልካቾቼ እንዴት ናችሁ ሰላም ያለው እንኳን በሰላም መጣችሁ ብያለሁ ዛሬ መግባ ላይ ማትሰሙት ኦሮሞ ማለት ነውና በዚህ ላስረዳችሁ ማለት ነው እና እንድትረዱ ነው የምፈልገው ማለት ነው ከስንቱ ከመቶ ውስጥ አንድ ሰው ቢረዳ ለራሱ አንድ ነገር ነው ማለት ነውና መልካም ማድረግ ደግሞ ለራስ ነው ማለት ሰው ለራስሽ መልካም ስታደርጊ መልካም ይገጥምሻል እንደዛ ነው ነገሩ ማሰብ ያለብን ማለት ነውና እዚህ ጋር አንድ እህቴ ድምጿን እንደምትሰሙት ያው ፎቶዋን አላሳየዋትም በጣም ስለ በቃ ፊቷ በጣም ስለተበሰቆለ በጣም ናትቆታ ስለሆነ እንደዛ መልቀቅ አልፈለኩትም ማለት ነው በራሴ ውስጥ በጣም ስለተሰማኝ ማለት ነውና እዚህ ጋር ብሩ ለቤተሰብ እንዲላክ ነው የተላከለት ማለት ነው እንኳን ለማስረዳት እኔ ለማስረዳት ራሱ አልቻለችም ያለችው የሰው ቤት ነው እንደኛው ማለት ነው የመዳም ቤት ነው ያለችው እና ለቤተሰብ እንዲላክ ነበር ይሄ ብር ማለት ነው እንዳለችው ነው በቃ እኔ የምናገረው እንሷ እንዳለችው ነው ከዛ ይሄ እንደምታዩት እላትኛው ላይ 42000 ነው እታችኛው ደግሞ 77420 ብር ነው ማለት ነው ይሄ ብር በአንድ ቀን ነው የተላከ ማለት ነው እዚህ ላይ ለማየት ይቻላል ማለት ነው ዲሴምበር 19 2023 ነው የተላከ ማለት ነውና እዛ ቤተሰቦቿ ጋር ኔትወርክ የለም ብዙ ነገር እንዳለ ታቃላችሁ ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም ችግር እንዳለ ታቃላችሁ በጣም ያስቸግራል ማለት ነው ገጠር ላይ ደግሞ በጣም እንደምታውቁት ነው ማለት ነው እናንተ ለማስረዳት ምንም አያቅታችሁ ማለት ነው እናንተን ስለዚህ እዚህ ጋር እሱ ብሩን ሳይልከው ስልኩን ደግሞ አሁን ለራሱ ቤተሰቦቹ ችግር ላይ ነው ብሩ እነሱ ጋር እንዳልደረሰ አሁን ማለት ነው እና ብሩ እሱ ደግሞ ምንድነው አሁን ስልኩን ዘጋ ቤተሰቡ ለካ ቤተሰብ ተጠይቆ አሁን ደርሷል ሲባል አልደረሰም ሲሉ እሱ ሲጠየቅ ደግሞ ስልኩን ዘጋ ማለት ነው እና ፎቶ እንደምታዩት ይሄ ነው የምትችሉት በመትችሉት ነገር ማለት ነው በዩቲዩብም ይሁን በቲክቶክም ይሁን በፌስቡክም ይሁን ፎሎ ትልልቅ ያላችሁም ትንሽ ያላችሁም በቃ እንዴት ልበል በቃ ያኔ እንዲያዝ በቃ ያንን ፈርቶ ማለት ሰው ልጅ የራሱን ፎቶ ለደቆ ሰው ማህበር እንደዚህ የውነታ ነው ስም አለ እዚህ ጋር የፔክ አይደለም ከነስቡ ነው የባንኩ ማለት ነውና ሰው እንዲያቅ ማለት ነው ማለት ሊመልስ ይችላል ፈርቶ ሊመልስ ይችላል ማለት ነው ስሚ በዚህ ማለት እንዲው ሚዲያ ደግሞ ምንሃል ጫና እንደሆነ ደግሞ ስለምታውቁት ከቻላችሁ ቲክቶክ ላይ ብትወስዱ ብትሰሩልኝ ደስ ይለኛል ማለት ነው ብትረዳት ማለት ነው ማለት ሰው ለመርዳት ደግሞ ጥሩ ነው ለራስ ነው መልካምነትና እንድታግዙት ነው ማለት ነው የምፈልገው እዚህ ጋር ያው አንዳንዴ ሰርተንም ጥሩ ነገር ይደርሳል አንዳንዴ ደግሞ ሰርተንም ደግሞ እንደዚህ በቃ እዚህ ጋር እውነት ለመናገር እነሱ ደሞዛችን ዘይዛቱ ለራሱ የሆነ ነገር ቢቀንሱ ለራሱ እንዴት እንደምንናቃጠል ታውቂያላችሁ ደግሞ ለቤተሰብ ሰጥ ተብሎ አምነሽ
ያ ሰው ላይ ልከሽ ለቤተሰብም ሳይሰጥ ወይን እሷ ላይ ሳይቀር ደግሞ ሲቀር ደግሞ የሀባሰ ህመም ነው ደግሞ ከብሩ ይልቅ ደግሞ እነዛኞቹ የሚቸገሩት ደግሞ ይሰማብሻል ማለት ነው። እኔ አሁን ከቻልች እርግኝ ሲሉኝ እኔ ደግሞ በቃ እምረዳው በዚህ ከናንተው ጋራ ተናግሬ ካልሆነ በስተቀር በብቻዬ ምንም ማድረግ አልችለውም ማለት ነው። ይሄን ዓለም ደግሞ እኔ ቲክቶክ ላይ አልሰራም ትንሽ ምሰራ ቤት ትንሽ ስለማይመቸኝ ለመስራት ማለት ነው። ቪዲዮ ለመስራት ወጥቼ እንደዛ መስራት አይመቸኝም ማለት ነው። እንደዚህ ሲጀምር እኔ እንደዚህ በዚህ ነው ማወራው እንጂ በቪዲዮ ለራሱ አልወጣም አንዳንዴ እንዲሁ እንጂ አልሰራም ታውቃላችሁ። ስለዚህ ሙስሊምን ብትሆኑ በመታመልኩት ሁላችሁም በሃይማኖታችሁ በቃ ሰው ልጅ የሚያመልከው ነገር አለው አይደለም ያ ነገር ፈርቶ ነው የሚሆነው በዛኛው ይያለው በዛኛው እርዷት እሷን ነው የምላችሁ ይሄ ልጅ እንዲያዝ ማለት ነው። እንደ ቁጥሩን ደግሞ እዚህ ውስጥ አስቀምጣለሁ የሱን ቁጥር ወይ መግባ ላይ ወይ መጨረሻ ላይ ሊቀመጥ ይችላል ማለት ነው። ቁጥሩን ከዛ የምትችሉትን ማድረግ ነው በቃ ያኒ ትንሽ በጣም ማለት እኔ ቢሆን እኔ ብቸገር የሚለው አለ አይደለም የሆነ ነገር ስትቸገሪ ሰውን ያስፈልግሻል የሆነ እየተቸገርሽ ጊዜ ይሄ ብር ብቻ ላይ ሳይሆን ሰው የሚቸገረው ብዙ ቦታ ነው ለዚህ ብቻ አይደለም በብር ብቻ አይደለም ብዙ ነገር ነው የሚቸገረው። ስለዚህ ልክ ራስሽን ተቸግረሽ ሰውን እንደምትለምኚ ይሄን ደግሞ የተቸገረውን ደግሞ እንደዛ አስበን ብንረዳዳ ብትረዱት ደስ ይለኛል ማለት ነው። እና በውስጥ መታችሁ ብትጠይቁኝም ደስ ይለኛል ማለት ነው። እና ቁጥሩን እንሰጣችኋለሁ እንደዛው ብትረዱት ደስ ይለኛል ማለት ነው። የምትችሉ ሰዎች ሁላችሁንም አድርጉት። ቁጥሩ ይሄ ነው ፎቶ ይሄ ነው ቁጥሩ እዛ ጋር አስቀምጣለሁ የሱሱ ፎቶ ይሄ ነው ብሩ የገባ ይሄ ነው ከነቀኑ ማለት ነው። እና ልጁ ደግሞ በቃ ማይብ ለራሱ እኮ አልተማረ ሲል ለራሱ እኮ ትንሽ የተማረ ሰው እንግዲህ ማምህር ማለት ሁሉም አስተምሮ ዶክተር የሚሆነው ለራሱ ማምህር ነው አስተምሮ ዛም ያደረሰው አንዳንድ ማምህሮች ይባላሉ ግን እሱ አሁን ማምህር ነው አዋቂ ነው ማለት ሚል ነው መሰለኝ የላከችው እንደዛ ነገር ነው። ግን እንደዛ ሆኖ ለራሱ ሲያደርግ ላብሽን ለቤተሰብ ብሎ ቤተሰብ ምን ላይ እንዳለ ያወቀ ይሄ ማድረጉ በጣም እንጃ በጣም ነው እኔ ውስጤ ነው የተሰማኝ ማለት ነው። እኔ ቢሆንስ ምን ነበር ማደርገው ቤተሰቦቼስ ቢሆን እንደዚህ ተቸግሮ ቤተሰቦቼ ለነሱ ደርሻለሁ ሲል ለነሱ ሳይደርስ እንግዲህ ቤተሰብ ማለት ደግሞ ልጆች ተሰንሽ ሊኖሩ ይችላሉ ብዙ ነገር ነው። ቤተሰብ ሲባል አንድ ሰው እናትና አባት ብቻ አይደለም ቤተሰብ ውስጥ ብዙ ነገር ስላለ ማለት ነው። ሁላችሁም ቤተሰብ አላችሁ እንደዛ ማሰብ ነውና ይሄ ስለሆነ ነው የምትችሉት አደራችሁ ብያለሁ እንድትረዱኝ እፈልጋለሁ ማለት ነውና እዚህ ጋር አደራችሁ ለማንኛውም ሁላችሁም ይሄን የሰማችሁ ልጆች በሙሉ እንድትረዱ እፈልጋለሁ ማለት ነውና አስረታን ሰይጆልኪኛ ወንተነን ሲንንጀቹ በርባዶ ገልመረት አርግተኒቱ ሰገሌሽ የቹዳ birrii kana maatiidhaaf ergedhameeti birriin kun guyyuma tokkotti ergame tokkichi 42 achumaan kuma 72 irratti ergame maatiitti ergi jedhameeti kan itti ergame birrii kana immoo maatiidhaaf sidungeessi maatiitti sin kennine iddoo suni baay'ee rikkisaadha neetworkiidhaaf irraas bilbiltee gaafachuuf inni immoo magaalarra waan jiruufu itti ergite jechuudha. Birrii kana immoo akka birrii kanarree deebisu mucaan kun qabame dafqashii jechuudha warra isheetiif akka kennu jechuudha. Isheen araba keessa jirti waan ta'eef nama araba keessa jirtan hundi keessanuyyu akkamitti akka hojjennee fuune ni beektu maal hojjennee akka finne hundi keenyayyuu warri araba keessa hojjennu ni beekna jechuudha. Maal keessa hojjennee namni kamiyyuu taa'eetoo birrii argadha jedhu hin jiru hundi keenyayyuu wal beekna waan ta'eef maal akka hojjennu hundi keenya wal beekna. Kanaafuu hagasni danda'ame warri fooloo guddaa qabdanus yuutuubiidhaanis haa ta'u feesbuukiidhaanis haa ta'u TikTok idhaanis haa ta'u diit gootanii achi yoo gadhiistanii mucaan kun illee sodaatee birrii isa warra isheetiif deebisuu danda'a. Akkasuma silkii san kaasee raawwate yoo balleessirreeni hanafirree gimmaashoo balleesseeyyuu gimmaashayyuu doo beetasaba isheetii kennee baay'ee namatti tola jechuudha. Maaliif beetasabni kee achitti rakkate har'aa mucayyoon anarti beetasabni gargaaramu jedhama. Maaliif namni naasaan rakkatanu idoo mucayyoon achirra garummoo ergiteefitti garummoo warra ishee bira ga'uu hin dandeenye. Kanaafuu hundi keessanuu share godhaatiin irratti hojjedha insinin jedha. Akkasuma footoo kanas immoo inshuruuti kaasadhaatiin footoo kanarratti hojjedha insinin jedha. Yoo keessan immoo na dubbisuu barbaadanis immoo keessan na dubbisaa insinin jedha. Koomentiidhaan na dubbisitan lakkoofsa koo isiniifan barreessa viidiyoo kana jalatti yoo wannoo jedhesi adaraa keessan isinin jedhe isin kadha wanta itti amantaniin jechuudha.
hundi keessaniyyuu akka keessaniititti akka rakkoo keessaniititti akka isinirra ga'eetitti akkasittiin birmadhaafiin sinin jedha namoonni baay'een jechuun waa kana miti kana waan namni tokkorreen murtee argachuu danda'a jechuudha namni tokkorreen qabuu danda'a jechuudha beektaa nama dhibba keessaa namni tokko namni sirriitti hojjetu tokko sirriitti argachuu danda'a kana keessaa maaliif yoo wal gargaardame akkami immoo miidiyaan immoo caanaa akka ta'e immoo ni beektu mucaan kun yoo suurri isaa bittinnaa'ee akkasitti godhame birrii kana deebisuu danda'a jechuudha sodaateerree maatii sodaateerreeni waa baay'ee sodaatameetirreeni gadhiisuu danda'a adaraa keessan hundi keessan haga siniin ta'e viidiyoo irratti hojjedha baqa haga siniin ta'e footoo kana fudhadhaati viidiyoo irratti hojjedha yuutuubiidhaan isaa ta'u feesbuukii keessaniin isaa ta'u tiiktookiidhaan isiniin jira adaraa rabbiitiin sin qabee jira dhugaa rabbii dubbachuuf ani baay'een hin badde jechuudha viidiyoo kana gizeen hojjedhu dhugaa rabbii haga makkan dhibbachaate haga makkan xiyaasaate akkamitti moojaatti jarjaraate hojjechaa jiru natu beeka jechuudha sammuu na adaraa keessan isiniin jedha indagatinai lakkoofsa sinii kan teechisa yoo bilbilaaltaniirreeni akkasitti siniif kaatu ani bilbilee garuu naaf kaasuu hin dandeenye akka kootititti yoo kan beekus danda'a yoo sinii danda'ame warri biyya keessa jirtanurreeni jechuudha warri biyya keessa jirtan akka tasaa viidiyoo keessan kiyyarrees ta'uu baatu viidiyoo keessan hojjettanii akka biyyaa warri biyyaarreeni irratti bilbilanii achitti qabsiisuu danda'ani maaliif sababbi isaa birri lakkoofsa alaa waan ta'eef lakkoofsa alaa kana kaasuu dhiisuu danda'a sababbi isaatis waan godhe waan beeku jechuudha na akkasitti akka gargaartanuun sin gaafadha sinin jedha adaraa keessan birriin kuni hanji'a meeqa akka ta'e sinumtuu hin beektani jechuudha. Sinumtuu birri damooza ji'a meeqa akka ta'e gaaffiin qabu jechuudha sinumtuyyuu kanaafuu kontiraata kan hojjettu akka urmaarree alarraa miti jechuudha namni kontiraata keessa hojjetu immoo amma akka mindaasaa ta'e immoo hundumti keessanuu ni beektu jechuudha. እና ከሰስን እንጀዳ ውዶቼ ይሄን ይመስላል በኦሮሞም አውርቻለሁ እንግዲህ በአማርኛም አውርቻለሁ የምችለውን ነው ማድረግ ያለኝ እንጂ ማልችለው ማድረግ ስለኔም ስለማልችለው አደራችሁ ከተቻላችሁ አደራችሁ ኢትዮጵያ ከዚህ ልክ ደግሞ ኢትዮጵያ ቁጥሩ ላይ ደውሎ የኢትዮጵያ ሰው ያለ ለራሱ አውርቶ ብሩን ሊያስመስል ይችላል ማለት ነው በእናንተ ፌስቡክ ላይ በተለቁ ከናንተም ደግሞ ሆድ የሚራራ አለ ሰው ሁሉም ሰው ጫካኝ በቃ የሚጨካከን ሳይሆን በልብ የሚነካ ባንዴ ሆዱ በደንብ የሰው ስሜት የሚረዳ ብዙዎቹ ስላሉ ስለዚህ እንደዛ ስሩት ነው የምላችሁ ከቻላችሁ ይሄንን ፎቶ ውሰዱና ቪዲዮ አርጉበትና ስሩበት እንላችኋለሁ እና በተረፈ ሰላም ሁሉልኝ ቪዲዮ እስከምመጣ ድረስ ሰላም ቆዩልኝ ተስፋ አደርጋለሁ ታገኛላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ ሰላም ሁኑልኝ እግዚአብሔር እንግዲህ ይርዳት በሉልኝ ጸሎትም አድርጉልኝ ማትችሉም ደግሞ በጸሎት አግዟት ነው የምላችሁ እሺ ቻው